syukur nakaslem jong unong san hima. President ka East Khasi Hills Taxi Welfare Association uba wanan bok jerwa habakran berkinong thok khobor halor kejing penan kamtu iki number jong ki kali ki wei ulaong bakum kini kejing ja ki juja nakapor syakapor bat ki pulit kimju ujor ejahar persya ikini ki kali ula benrap ru dak baong bagani kejing bom simkhya jong ki bor ka an kapen iya kejing bom biang karukam trikam ki pulit bat kala dawaru ban pendu no yakini ki stiker nolor kata ula kenturu ikinong penyat ke association banang ni syakmat yaki kali kamai ke baju yang Pakistan kim dei ban shanya tang hakajing don ki stiker hende ki dei ban pet bagin don ki kot ki sla ki pabiang hakajing sisa naglem tumi habide bakajing jia gomta sni ngatrai uput tu khamha mo khamtam long ki he uput ki khamha kamdei bong ba khamda tet ko te ndai kai ki basngo kendit tolong nok kemne ba masni ya phone angkai napo was kasels phone ini yang makadon ta kali ta masapat ta kitra kali pakai natre langha yo ya kali dengan hayi ke yang makawan kita sepuluh kanan ada nangka semua pak phone ya ki ikran maka ke dalam ikran ki yang penting ke syahi ki yang kali ke jongki ke de mortiban lokal taksi ke de na was kasels hadir nang tu yang bakali ru karan haye tu kumno kan ka kulit unyo matkam pada nang tu na yo molong tengok ta te ba ngong la bandon artli number plate kali jong tengok akan khamha ya pi bakin sobha bakin wan le chani soklong tapi ngin sia pet na kalong ha kono rukom tengok na apa mati sisa si soklong te ngilap sisa bakalong sisa kunta badan artli number kali tahu iba kita penonton berte ya kata nomor pit hak kamortikar karba ke original yang kata kali pada yang tetap Islam dong pada nang kena petugas kasil ada yang mortivan lokal taksi kata ketika jingnya ke bakrau wana yang jungin ke sengi nak kapor sakapor ko mangila juyai persya ya kini stiker itulah isu nak yang ke office yang superintendent of police traffic branch dia menpenduk nak mardor ya kini stiker nomor 5 ke jemni jengini stiker si ni jui nak we ke por sa we pat ba kibun kini kali ba ya ram ki documents ke biang hot ni sutu ba kibun harjin penduk kam penduk jam dia sisa gilong sisa kita hentai kapan sini ujung na pat ya kini ki pat ba jemi pada basi hos pa ya khazna kata kalau bangila ji persa naduk men samslam ni mengilai persa dengan kakam tenre haduk amanta kayat bet kata pau ba ka failure kamdei so bang ba dei tangna nu nong no dei galong ba nakaleng patman haduk kat ni kisi pamantaru ajin isa lai dei benlon sa FIR ya kita gibri ku penonton ni kita stickers top dem deh namar ba haku stickers kadang kasi manager ng USP traffic kadang SP traffic na try unsya forgery ngani unsya sign top tik untuk sign jong umnot pada ban IFIR kita pau ni langsung kumno kan tidak kebakolong ni nak yang beli ni yang bet persya mentah si ya mentahi ada ban hap penduk no ya kini stiker bagi di ban rak bet ki dokumen sapok kali kam tam ni perkhaiman pa to ada damra dokumen su mentah nak cek orang nang mak apps kumolong ha kini kani kali jung tupa na pogas kasil kikot kisah kali gilong update lo tenre la dapat pa jing sisa pa katu kali kamde jing sisa la bentet la haba pila suspect kam check Jesus nomor kebiang kikot kisah original kebiang dari haba kut kalau ni nolong bangi saharas niru kunki nongnya kali hantam ni bangtip yang beneng kendo nongnya tunya bet dari try kali pada kiba ngat akan ni kapot pemara sosial kebun kalau lokal taksi mereka kejimpuan di lokal taksi inaktif ya kata atau cuma kalau mentah tapi yang stiker kamai pendak nomor plate dulu yang ini mau ada cek lah dah habai dei bet kani ka kisrai ka don ka jing ya dei kani ka jing jiap gitu ba layo kem kini ki benai ada ya kata le te kawan haju itu di ada pun tu nomor nomor plate. Ini pementar mulai tu nomor plate. Apa kok ni kapau kawan nak kacau gitu.
Yo kadon ka jing ya dei bat mano bapen biang ganya gini. Yo don way umain. Ya kata te katum ka jing perkat beriau mo. Lada damdan hi mano banong ba penikai. Nga krai menut hi banong. Dem dei. Mano ban senan banong ban pendak daw nomor plate jing. Wat entah wajak wat tangi nomor phone ru habli ayah fa nomor plate batin yo penonton phone penonton bakal ada kiwe. Ikan notam ya kali ini. Antara kita mentah kali mentah tentang hidon di kali ba ya dan bahok dan kali ba ya bagi ki social media bagi drop sini style ham ko ba ya putra ko nang ta ini ketujur ni sakmat ba ya ki asun demi ko hero pa ba haman lagi taksistan ko ki kim desu bagi sini tang stiker jong kulit riban pan ni kapag isla ki ringkat nang ta sasa ya ki bikin hasta lam kumta kinu ki produce ki kop isna ko asun nagalang jongi ko sentro di kuntu ba kin sa ba imbit iru ko tuan yang hasta lani ban mi kamay namar ba tang ba kani stiker kapa ko jing alang no pa no kelapa udah iya hi jadi lor kunta kalau mangim sani asu nang sakmat ba ladak nagalang ka police department kampala ban detect nani kampala ban mende haru stop di stiker dan jumur Lokal taksi ke bayu obat hang ni kadon em ya ka stiker ka ba la issue da USP. Katum ka jing UI ke sini menang the apa thanat hi kadon ya stiker. Kata ka kadon ya tak stiker tang ngintip na iyo tak stiker su kasong dia kan minta ko mo token. Nama meeting in kendai mengibe isu ya tak stiker. Badai nak kalian ka SP traffic nang tay. Ba isu ni stiker kasong ti ba kin verify. Ya gini stiker. Ba aku juga por ke ngangas mantap finish check na ka apps na kambiang su nomor labun pun kini jinja baja maka sim nomor plate kali jong thi na pandang haga kali jonga ta pokok ta check untuk nomor plate pangat ta mga kambiang ya pokok na ngale kam sini mga mana mo jam maki kata kan tolong ke ba susi ne dan ya ka apa check ini kali kambiang ikut bisna para ikut bisna check ye berapa ya mat setengah kasih action dari kalau ada mentam musim action tu mentah ki obat ye kali sono ki obat ye kali bantuan motang e permit ndaki ki kamay pat ki commercial vehicle te habakut mano bayam so banang so banang enjoy to na enjoy Hadu mentah kan teli gila ki pulit gila yo obat kum gini ki jaj kes katum jeng tip jumpi katum ka jemput ko nga itu belum nak kalian ka polis kadai tang tu kawai bajah po pulu nang ta ada makani pementah pelolong ar segi kiwi ru ngam dapat han mang hiyo itu komisan terken lada tang hapo sibna la ar tali lupa katum bajing tim ngiyo bakla ikam kulit ke try kebaman lah kasih